Muraho neza nshuti bakunzi ba Unique TV News. Reka nizere ko mukomeje kumererwa neza. Nge mugiye kubana ni Janvier Manishimwe. Hanyuma rero tudatinze reka tubagezeho itangazo ry'ibyemezo by'inama ba ministry. None kuwa gatatu tariki ya 26 Werurwe 2025 inama ba ministry yateraniye muri village Rugwiro iyobone nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ingingo ya mbere, inama ba ministry yagejejweho imiterere y'uburezi n'amavugururwa y'ingenzi akomeje gukorwa kugira ngo abaturage bose bashobore guhabwa uburezi bufite ireme kandi bagira uruhare mu iterambere rirambye. Ingingo ya kabiri, inama ba ministry yagejejweho ibijyanye na gahunda ikomeje yo guteza imbere inganda, guhanga imirimo no guteza imbere ubukungu. Ingingo ya gatatu, inama ba ministry yemeje politiki y'igihugu y'isanzure igamije ihiganwa mu by'isanzure no guhanga ibishya. Ingingo ya kane, inama ba ministry yemeje umushinga w'itegeko rigenga uburyo bukoreshwa mu gucunga inyandiko z'agaciro, amasezerano mu by'imari yemewe n'amasezerano y'ihuzabwishyu. Ingingo ya gatanu, inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda. Ingingo ya gatandatu, inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya minisitiri ryerekeye iyandikwa ry'irangamimerere, iteka rya minisitiri rishyiraho uburyo bukurikizwa mu guhindura izina, iteka rya minisitiri ryerekeye ibishingirwaho kugira ngo umwana ahabwe ubukure, iteka rya minisitiri ryerekeye isuzuma ngaruka ku bidukikije n'imibereho y'abaturage. Ingingo ya karindwi, inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu ku rwego rw'abambasaderi bakurikira: Madamu Erika Ironka Alvarez Rodriguez yagizwe ambasaderi wa Repubulika ya Dominikani mu Rwanda afite icyicaro muri Afurika y'Epfo. Bwana Abdelkarim Ahmadai Bakit, ambasaderi wa Repubulika ya Chad mu Rwanda afite icyicaro i Brazzaville muri Repubulika ya Kongo. Bwana Paul Murongo wa Karo, ambasaderi wa Repubulika ya Sudani y'Epfo mu Rwanda afite icyicaro i Kampala muri Uganda. Ingingo ya munani, inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: Komisiyo y'igihugu y'amatora cyangwa se abagize inama y'abakomiseri: Madamu Oda Gasingizwa, perezida; Bwana Kizito Habimana, vice perezida; Madamu Frotine Nyiramadirida, komiseri; Madamu Nicole Mutimukeye, komiseri; Madamu Karine Umwari, komiseri; Bwana Jean Bosco Mutijima, komiseri; Bwana Faustin Semanywa, komiseri; Madamu Françoise Kabanda Uwera, komiseri; Madamu Judith Mbabazi, komiseri. Naho urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha: Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda, umunyamabanga mukuru cyangwa secretary general. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda: Madamu Jeannette Muhire, umuyobozi mukuru wungirije. Urwego rw'igihugu rushinzwe imyuga n'ubumenyingiro: Madamu Nasi Agaba Bisengo, Deputy Director General. Muri Minisiteri y'Uburezi: Bwana Jean Bosco Nkuranga, Strategic Project Implementation Unity Coordinator. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi: Bwana Doriane Cyubahiro, Chief Technical Advisor. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu za atomic: Dr. Joram Ndayishimiye, Head of Nuclear Technologies and Research Development Department. Kapiteni Agnes Mutoni, Head of Nuclear Safety and Security Department. Engineer Alex Ruhinda, Manager of Research Reactor Division. Engineer Yves Butera, Manager of Nuclear Power Production Development Division. Services z'ibiro bya Minisitiri w'Intebe: Madamu Chantal Tuyishimire, Senior Policy Analyst; Madamu Françoise Niyigena, Policy Analyst; Bwana Oscar Uwayo, Policy Analyst; Madamu Ornella Rwanziza, Policy Analyst. Mu bindi, Minisitiri w'Ingabo yamenyesheje inama y'abaminisitiri gahunda y'ibikorwa bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage byatangijwe kuva ku itariki ya 17 Werurwe 2025 bikazamara amezi 3. Iyi gahunda ngarukamwaka ikorwa
bigakorwa ku bufatanye bw'inzego z'umutekano, ubuyobozi mu nzego z'ibanze n'abaturage. Naho Minisitiri w'ikoranabuhanga mu itumanaho na inovasiyo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 3 kugeza ku ya 4 Mata 2025 i Kigali ko hazateranira inama mpuzamahanga ku ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano muri Afurika. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri imyiteguro yo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi, avuga ko bizatangira ku itariki ya 7 Mata 2025. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 28 kugeza ku ya 29 Mata 2025 i Kigali hazateranira ihuriro nyafurika ry'urugaga mpuzamahanga rw'abanyamwuga mu byerekeye gucunga ibikoresho no gutwara abantu n'ibintu. Minisitiri w'imari n'igenamigambi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ibi bikurikira: kuva ku itariki ya 6 kugeza ku ya 9 Gicurasi 2025 i Kigali hazateranira inama y'abacungamari b'umwuga ku mugabane wa Afurika. Naho kuva ku itariki ya 26 kugeza ku ya 30 Gicurasi uyu mwaka i Kigali hazateranira inama y'ihuriro nyafurika ry'ingaga z'abagenzuzi bwite b'imari. Bikorewe i Kigali ku wa 26 Werurwe 2025. Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe, niwe wasize umukono kuri iri tangazo. Reka dukomeze tubifuriza ibihe byiza aho muherereye mu nce zigiye zitandukanye, tubibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo mujye mugezwaho ibiganiro byacu mu buryo bwihuse kandi bworoshye umunsi ku munsi. Murakoze cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza.